Usumbut mitrang ba ka jalami glia ba perstun tun song uloong ba kipulit kinumle ya kanu ka kam klem da yo ki jingtep ki bobnya bat ki bat kina kani ki jingkan tho ba perstun ka long halo ka jingkan ubernat en marak MDC ka BJP natura ubalakanno ba dei ka buj san perthai umitrang ba ka jalami glia konrat ki sangma ka blapen long ki pulit ban khanrai ka rimpu bagan kasuba khatem auria hatura ka badai ka jung bernat ha ka balayo ban kam batra toket adu nyu pulai ngut ki samla men ha ka janmit ka arpu artrek naitung arja arpuar halon ka jingkan no bernat baki pulit kimut ban siat yap uba perstun labu jingkili balai umwan habo latep bat ladeiru ban ujor bat kindon ki ban yadayu uba perstun ulakantai bakandon ka jingtha no siam ni na u menteri kampo yeng bat ka shong haki pulit ban le ya ka kam Penmi ia kata benong ba ka threaten ia ka stability jo government nga try kata ka ba kamdon kum kata ngai I ka statement ka ba ubernat kum accuse u ong ba kani bro khoj de ke jingle u chief minister namar balai u namar buting hana ba yele election how har pulai nga try kata ka ba kelaplat namar ba ngong pi u pulit unumle ia ka dono kam claim da yo ya ke input ka babiang kalme yo ke information ka babiang na kala daw mo pi kani kalong tang ban chu politicize let's say na kanu no daw ku politicize na kaliang jomba barna nasusi banong kita nomor ba ngong pi u problem menambah ka ba u pulit ubut ban siat lu u threaten ban padiam te balai pim wan hakata por pilatip ko ngeta I complain. We are there to protect you. Tenrai andal alidri jika ye, ong penman bah naba, upulit uang berpediap. I think kata kalau kam kelung kena, tenrai ngong pi kan yai kan, ngin yai ke investigation kadang ya cuman ya din juga tang siapa kai kan benong jika hukum binong no chief minister ne nangane no home minister kata kamdon ni ide kamdon perdana man kopi ka kamlam ke duty jo police kolong ban le la ka so kuna baru warna kadu bang kadri ya kata mau pingi IT ha ki police upere ngangan namla ban ong tang lomba ngila IT ki police makin le ya ka bede ban ngam ong basai khoi nam sai khoi ngong pi menta ka proses investigation kadang nyai te balhing di kerki kata te pe I ma pi ngau pio I ka social media kata kolong ba ya kumbalong hadu menta kila le ban ri bon ke kilap te ngangam pat komen e kom pi nak le komen na mangi IT yiki ki kam ki jamba ki pulit kile nginam la bale kata gong pi ka ya ka charges kinam la ban ong man withdraw la de piong ben man bakalong political kata ya jukoi nai kani gong pi kam dei bakalong political kani gong pi input ka baki polit kayo kolong kablong 101% nakala daw ka reach kasna pi ngan ong note ya kani it so happen ba udei u member vice president juga BJP to la da mentak input ka police department klayo pi murong tang ma deu vice president la deu MDC suin ong damo la dei tang ma deu prestun u deu deputy sem ngau ong da Pisngop kaya hamung kata. Nang tahu ni nak lihat komen yang orang yang IT free hand ha ka police department bakin le ya ka bedot kau. Dia yang mentang 4 lah ben komen ni we marka investigation kadang ya. Ada yang tahu ngopi kata allegation ka bom long justify te so apply mapi ka common sense. Dia kata beli keren ni kata swaban rate. Beli pin keren la ada rate. Anla Maria rate keren kom ta. Nang tahu besar berngai bagi pulit kau masih. Lada kalong hadu kata allegation jo pi bila de bela well ahead tang namar ban larit pada pi om bau pulit wong penia pi pika bisno kadai ka kodok ni mong kata ngara ong pi ya kene highlight ke isu un kondok ke polis ke pendep investigation then again ngin sampai kai ka next steps of action